Wozani-ke guys siphumuza i-rice nophuthu kodwa kuqala sithenge izinto engizoyisebenzisa. Yizo zonke izinto engizoyisebenzisa lezi engikhetha laphayana. Ungamangala uthi i-trolley yasibankulu kangaka, cha nginakho vele ukudidisa ngizenza into enemali ngithatha i-trolley enkulu kanti ngifake ama-items nje ambalwa yabo. Hayi bo guys ukudla kuyabiza mase kumele kukhokhwe ngathi ungaquleka. Okay, asiqaleni ngesipheke. Uzothatha usawoti umix no black pepper, ufake ama-veggies akho namafutha, unyakazahle ipani, ufake oven ubake. Bese uthatha ama-mushrooms akho siwasulile kahle aclean wafake epanini lakho elingenamafutha. Uzowalinda azoyikhiphela wona amanzi ama-mushrooms and then uma seshile lawo manzi lawo aphela usufaka i-butter yakho-ke uyagoqoza ufake aromat. Bese uthatha white pepper nawo ufake lapha phakathi ugoqoze and then uthatha ipesto yakho yama-mushrooms yaka-inner parmen uyifake phakathi. Uyayithola nje ko-Checkers nako Pick n Pay hey guys nawe uzobona ukuthi nakuphi. Bese uthatha ucream wakho ufaka phakathi ugoqoze isi-rice sauce yakho ubeke eceleni. Thatha yo steak ufaka yo spices, mina ngifake lawo ungavezile-ke. Uthatha ama-herbs akho ufaka no garlic, uyasenza steak sakho kahle kuzoya ngawe ukuthi thanda sivuthwe kangakanani. Bese nasemaceleni-ke ngithanda ukuthi ngisibeke kanje ukuze phela yabona khona sithi ukuthola ukushiseka kahle. And then for imesh yami ngifake leza zinto leza cheese, rama, aromat, ubisi ngagoqoza. Bese uphaka kahle ke phela ave kumnandi.